Nah, sabangkana surat papatea lo resini perusahaan pelayaran na patasi sila sadik nawat di lo mata sira lo wetue poleri kantor KSOP na sabari bombangin temaka tanrena siti naja papringera poleri BMKG majapu padangga akaju iya ni napalaluang akaju na ripangotoe akata malimbat tasir atau nanga kapalae lauri Samarinda de na joka nrangi papoli arogia mak datut juta rupiah lauri sini padang kang akajue. Nah pada suade selesai di supir auto TV akaju poleri enreka pada ngangi narekodek na joka kapala air lala 24 jange tetani papole arogia mak datut juta rupiah lauri padang kange. Nah pakana sasuade nareko akajue dimita ha 24 jang etana reko maliwa 24 jang wadi masola nania angka nanok toni. Emang jadwal berangkatnya jam berapa? Jam gas yang sebentar lagi jam 12. Jam 12 di? Tergantung dari pemuatan, kalau cepat pemuatan. Itu tadi biasanya kalau ada kalau ada keterlambatan ada kerugian juga. Bang Pri. Iya. Uang perainya di? Kaulnya di? Tahan berapa hari kan biasanya? 24 jam jadi kapal. 24 jam. Banyak. Paralo iberita yang makadaya rilalang ala buang aja taparem nangkana sa posi di supir auto mata aja pano akaju na to nangye na inapa ipalim batasi mato na kapala lauri Samarinda. Poleri ala buang aja tapar wan na pare-pare Erwin Pare TV ma para po lauri sense ala bireta.